Kebetulan section biang kan ek video menta ngan yaitu epi sepang ki max jong ki alaka jong kategori A B U B berfollowers berkum juru ya ki syllabus katkum bala ai hakaneka notice hangne ka UB kategori po YouTube UBSI kama kadai jemare kadai shis pamak ka written examination kadai lies pamak interview kadai san pamak te ka physical test adab hangne shis pamak berbalik full mark excellent te written examination kadai lies pamak kan mau pion pelikot bhai kani te hapo ka UBSI murba baro kiba yo duna na diga jemare yo san po ter hadu shispa excellent shispa bayo duna de san po te kine baro kidon chance bukani laban le bha ka exam laban le bha po examination bayo san po ru laban yo te tang kata kadau pi ba pideban pelikot bahano du menta mar pidon ka chance kabar ple kanwan ka UB kategori kini UB kategori bukan tup langka UB constable fireman driver fireman and MPRO operator hakane ro kare gumjui shis pamak te physical efficiency test lies pamak ka exam san pho ka interview te lies pamak ka exam te baro hangne ro ki bayo san pho magro kidon chance dada kile bha ka written examination okay then kawan saka AB category apo ka AB category pada recruitment post AB constable battalion constable and driver constable nekin laptom kine gumur kin habe exam gaju te hangne ka exam kade 8% pho excellent te boduna do hangne ure shis pa arpusan last unire sparsan di last okay to ka written examination hangne kade shis pasan pho 150 kene ta ka exam te ha kane pade ngamde banga penduk mesim pade ngatai ke bade ba hukum tamu ngape ji kepal ada bro kibaduna kumba kibayo kidebet aspa na khasi kibala ban de bahaya ka jengmare kibayo shispa nyu pesan chapo ajencar tuna ba merka competition ka hai ba mon pling khasi tina ki garo bre kidon kibayo shispa nyu pesan ro kiyo de bahaya ka exam te kini kibayo shispa pesan bade kalong ba ki umde banga pendu mesim de makalong ba la kiyo biang Shukiyo shispa arpo kanwan tang arspa sopusan biang kimla banya le berikte yu excellence te hangne amde ba ong ba kiduna gine ki gibayo aspasan po tang ma nong gibayo arspa arsan kidon ki hajar ada pening ada penkensin bi kendai spatam plus saus patam tetang ini lah posya jatam kibayo itu tiga pus kedai tang lais pa na aspa jong ibi to kedai lais kasi kedai tang spatam kasi ada te amdei ba mamla ban tep ma ta te lara kumdu hawak te pidin leb ha pulib ha mla ban tep la banyo ru mlawan tip tama ka chance muka duna pa serer ba marba gibata exam ngalape gi bala bro kibayo haima kidei shispa shispa lai kum tahi umdon bakro shispa nang umdon la baro ka exam kamun ke exam khamsuk hi janga AB tagada wad bom leru nyo hi san po nang nyo ba tagada te le bha exam nanti kena baik. Tekane kemudian show SF10 kemudian show tangan warna ka followers group ro kumjuhi kumba long ka AB neru aspasan pau ka
pis kajung mare sispasan po exam hungnam don exam kandai non daka treat test ke kata treat test ka shong kum kipus wa apply te hangne kandai ka treat test te ka treat test kandai ka barbar cook but sweeper kita habla ka treat test ko long sispa san phomak tekin sa puntip ya phi tekin sa ai mahagata ka por ba phili banna bang tu bade ngan batai hindiat sa shpangki ada biki marks ke kasalwas ngan batai hindiat shpang kasalwas mark hidan ni bakali ma ibam tip ko ban tip okay ta dan ada bijung mare bade kitu ki bala ban pendep ya bijung mare kitu bala pendep bijung mare bade na long ba candidate who qualified a pet will be given a final admin card pinyo admin card thamai bade kinsa batai kinsa ai ji notice ma fi lakidan mi kaj phira da ban pelaj te phi ban sa download na poko website tang yi ba passe ke jeng mare ngot kinyo there is an examination for UBSI yang ni la so written examination for UBSI post shall comprise of 3 paper lightly paper kiran kamo kana gadi lais mamang general English hapo general English kan tublang jongka precise writing essay writing drafting English grammar all are matriculation standard kire jongka class 10 sipo ba chumur ba 150 marks tangatu tangna pa English 150 marks hapan da po khandai pemlin paper 2 na elementary mathematics reasoning basic science mathematics reasoning basic science nevertheless nirmat standard tang san pho magine shis pa san pho plus san pho arspa tachis pa biang general knowledge based mainly on Meghalaya hangne ada mention mo based mainly on Meghalaya if happen le bhai gane general knowledge sisma mak jongga Meghalaya bai happen nadu ke geography nadu boundary badan makap jong India nadu district udon district chief minister ki headquarter ki jaka pawnam tourism ye baro kita di general knowledge ma happen tebi kita menola yo ekata district thamai menola yo ek state Meghalaya balai ek state Meghalaya kita baro mon ma ya po GK happen kre bhai kita te jongka UB constable ban mo kre bhai UB constable hangner kumju hi tama compare bat ka UB sai ban sebaik ham taf ndian akane ga jongga UB constable syllabus angomno kandam de kumju hi English arithmetic bat general knowledge tang bahang ne de marks kalong equal bara English kade shispa mark English grammar and usage ki nek tublang ki idiom ki passage precise kin hablang hang ne gamot ba English one word setar kumtai kini kita English shaiwan kumtai kumba shailong ko exam kumtai kanong te arithmetic simple arithmetic ne ki reasoning ne simple arithmetic lawan pachus kita pa pen yudon tama arithmetic pan you simple arithmetic chigane bede general knowledge kujung bolongga UBSI shakari 100 marks based on Meghalaya and outside also take exam 9 po science na apa na kanu tublang tu tesa pribha sahang nebre jongga AB constable pribha gane kane tang 6% homework shall consist of one paper only comprising of elementary and basic knowledge nela to mention clearly basic knowledge of English basic knowledge arithmetic basic general awareness basic ada mention bany jikir long basic arithmetic ro basic English ro basic te pin kre bhai gane 6% phuma kanero
tang kita hi om don kaman tit kot om don kot hero ban ni gini te la phi kwa gidon gi jike ro phila ban tit si dukan dikot gidon gi bari gi jike gidon lang english ro gidon gi badon english ro badon long bar kini reasoning ro gidon persang ban pulei itu persang ban ken ban solve kinwan hikum tu hi kumbalong kumno pa solve fi dong ken ber english to sabtan don flowers pada kanon nak test. There shall be no written test for followers. However, this test of 150 marks will be conducted on 3 categories, which will cook, barber, and sweeper. Matang gini lately na cook, barber, or sweeper. Ken na eka 3 tests. Okay. Tebang tu de. Okay. Bonus mark. Iba yo bonus mark na. Hangne ki bonus mark tang kibadon. Fluent candidate we shall be awarded 5 bonus mark. Sun mark and your bonus, which will be added to the total score. Naga score bagyo and add being second next mark na. Ada gidon ni ka home guards volunteer, dinos video home guard volunteer. Ada lagi holder of B and C certificate, National Cadet Corps NCC. Ani ada active sports person represented state at national level. Tang ada level represented jaga state Mikhalia, support national level. Taking your sun mark. All claim for bonus mark shall be indicated in the application form. In the kapan ang application form ba gidon certificate tumud bikin yo itaki extra mark nyongki. Tera gidon anda la apply tarik pada gidon gwesham jing man download ikin with card nane man yo GTBA tesa page napo ko website meghalaya police.gov.in. Kindon ki mobile hang tu mobile an landline helpline number pilaban phone laban kali balai ngamyo admit card play tamta pilaban kali itu number tangkat tu hi nga komen ma pila suthu asa kendo biang gawe pat ko video kubule shibun.